Prijedor se već godinama svrstava među vodeće gradove Srpske prema broju astmatičara. Registrovano je oko 3000 oboljelih, od čega 1500 djece. Među njima je i dvojipogodišnja Nikolina, koju su magla, smog, visoka vlažnost vazduha i nedostatak vjetra pojačali napade astme. Počeli smo već i da teže dišemo i svašta nešto. Imamo pumpicu, inhalacije i sada ćemo da vidimo, znači sa slanom sobom ćemo pokušati. Podacima lokalne meteorološke stanice od početka godine u Prijedoru su registrovana 62 maglovita dana, što dodatno otežava život astmatičara. Ljekari kažu da astmatičari moraju redovno uzimati terapiju. Apeluju da u vrijeme maglovitih dana ne izlaze napolje bez prijeke potrebe. Mi očekujemo, kad je baš decembar mjesec, čak se terapija i ukida, jer očekujemo da je snijeg, da je čisto vrijeme, da je fino, da nema bakterija, virusa i tako dalje. Međutim, na ovom periodu je to daleko teže. To je ono što uvijek pričamo, postoje pokretači bolesti. Znači, jedan od pokretača bolesti je magla, smog i to se sad vidi na bolesnicima, tako da bi oni trebali izbjegavati izlaske iz kuća u ranim, odnosno prije podnevnim časovima i kasnije već poslije podnevnim. Najvažnije je da malo preko usta stave onako šal, čisto da onaj zrak malo koji treba da dođe do pluća, da se koliko bilo filtrira kroz taj neki, eto kažem, šal ili bilo šta, da bi lakše disali. Vi znate, u svijetu ljudi nose i maske. Znači, toga se mora zaštititi, pogotovo što je ovo na neki način u Prijedoru dosta je vlage, dosta isparavanja i dosta je kotlinski. Tako da ne možemo očekivati neka strojanja vjetrova koji bi raznijeli ovo sve. U udruženju Anemona, koja okuplja oboljele od astme i hronično opstruktivnih plućnih bolesti, kažu da oko 15% stanovništva u Srpskoj boluje od astme. Djece mi po nekoj bazi podataka Anemone, udruženja koja se bavi sa zaštitom djece, odnosno pomoći djece oboljele od astme, koji smo fundirali, osnovali prije gotovo, ja mislim, sad će i 10 godina. Imamo podatke gdje djece naše upisanih u Anemonu registrovani ima preko 500. Znači, to su ovi koji dolaze u Anemonu redovno i koji su upisani, međutim, bolesnika je djece ima sigurno 1000 i 1500. Oboljelim od astme, osim savremene terapije, potrebno je omogućiti i boravak na moru i u planinama. Međutim, u posljednje vrijeme veliki broj astmatičara pokušava pronaći spas i boravkom u takozvanoj slanoj sobi. Kažu, jedan tretman u ovoj specijalizovanoj prostoriji vrijedi kao 3 dana provedena na moru. Osim po broju astmatičara, Prijedor prednjači i po broju maglovitih dana. Rekord je zabilježen 1997. godine, kada ih je u gradu na Sani registrovano čak 129. Bilo je i mjesečnih rekorda. Naime, tokom oktobra 1995. i 1998. godine registrovana su čak 24 maglovita dana. I u nastavku nastavljamo razgovor na istu temu. Sa nama je ovoga jutra Jelinka Macura, predsjednica Udruženja za pomoć oboljelim od astme Anemona iz Prijedora. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Evo, gospođo Macura, za početak razgovora da nam kažete od kada postoji vaše udruženje i koliko članova brojite? Udruženje postoji od 2007. godine i broji preko 550 članova. Kad kažem preko 550 članova, onda to kažem da su uglavnom djeca, znači djeca do 18 godina. Osim što ste predsjednica udruženja, vi ste i majka 3 djece i sve 3 boluju od astme. Kako oni podnose ove maglovite dane kojih je u Prijedoru zaista proteklih dana bilo mnogo? Nažalost, jako teško. Najmlađi dječak je ponovo na terapiji. Ako je bio prekinuo sa terapijom u martu mjesecu otprilike, znači sad je ponovo na terapiji. Evo da nam kažete šta astmatičari mogu ostvariti posredstvom vašeg udruženja? Pa ako kažemo da je to uglavnom su djeca kod nas koncentrisana, znači male astma škole edukativnog karaktera, kako pomoći djeci u trenutku napada, kako pravilno koristiti pumpice. Onda su to odlasci na more, na Kozaru, paketići novogodišnji, malo tog zabavnog i ljepšeg sadržaja, osim onog najbitnijeg edukativnog sadržaja. Evo da nam kažete koliko često, spominjali ste odlasci na more, mi znamo znači da svake godine vodite djecu u Kumbor. Koliko djece može ostvariti to pravo i je li to samo jednom u godini dana? Nažalost, djeca mogu ostvariti to pravo samo djeca do 15 godina preko udruženja, pošto je to projekat Dječjeg fonda zdravstvene zaštite Bijeljina.
i to su samo djeca do 15 godina. Sreća, kako bi ja rekla, sreća što su djeca astmatičari, to mogu 3 puta godinu do godine. I to je to. Kako se astmatičari snabdijevaju lijekovima i koliko je to uopšte teško? Pa nije teško. Sad, zadnjih godina nije teško. Na početku rada udruženja zaista jeste. Sad to već ide na recepte. Djeca do 15 godina su bez participacije. Djeca preko 15 godina plaćaju participaciju. Nažalost, evo ja ovog trenutka apelovala bi na one koji rade po tome dokle ide participacija, jer nisu djeca samo do 15 godina. Djeca su sve dok idu u školu i ne mogu naravno sami sebi zarađivati da bi oni mogli platiti. Ipak je to izdatak za roditelje. Dakle, apelujem ovog trenutka na sve one koji odlučuju oko toga da povećaju tu godišnju dobu. Jer djeca su zaista djeca do punoljetstva. Vaši članovi rekli ste da su to najčešće maloljetna lica do 18 godina, ali jednom prilikom ste spomenuli da je riječ o pretežno socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Pa da, uglavnom je to socijalna kategorija, jer znate, oni koji imaju više, koji mogu svoje dijete i odvesti na more i odvesti na planinu, oni se baš ne zamaraju sa tim da dođu i da učlane djecu u udruženje. Problem sa kojim se mi suočavamo, najveći astmatičari, a i mi udruženje, je manjak ortopedskih pomagala, manjak inhalatora. Inhalatore djeca mogu dobiti samo ako imaju teške oblike astme. Nažalost, znači, treba proći bar 4-5 godina od dijagnoze astme da bi mogli ostvariti pravo na inhalator preko fonda. Ako kažem da djeca imaju po 3, 4, 5 puta godišnje inhalacije koje moraju dovoditi roditelji u dom zdravlja da se inhaliraju 2 ili 3 puta dnevno, zaista, znači, to je ono što je manjak sa čim se suočava i udruženje i roditelji. Nije inhalator neka velika stavka, ali jeste za ovu kategoriju, socijalnu kategoriju. A za koliko sredstava se treba izdvojiti za inhalator, to jest oni koji mogu to da priušte roditelji? Pa cijena inhalatora je negdje oko 130 maraka. Recite mi, sa kojim problemima se najčešće suočava vaše udruženje? Pošto mnogo kontaktirate i sa porodicama i sa djecom, na što se oni najviše žale? Udruženje se uglavnom najčešće suočava sa manjkom financijskih sredstava, jer smo udruženje koje nije ni na budžetu Republike, ni na budžetu opštine. Dakle, živimo od donacije. Ja bih to rekla od onog što isprosimo. Pa je uglavnom manjak sredstava. Naravno da je bilo više odlazaka i na more i na planinu i veća nabavka tih ortopedskih pomagala, inhalatora, plometara, baby hailer komorica i volumatik komorica koje je zaista potrebno oboljelima da imaju kod kuće. A na što se najviše roditelji žale? Pa šta da vam kažem, roditelji se žale na sve. Njima je izdatak zaista taj dolazak, recimo, na te inhalacije, ako je 3 puta dnevno. Imam sad djevojčicu koja dolazi 3 puta dnevno i ima već 15, otprilike, već 15 dana na inhalacije. Znači, djevojčica je malo dalje od Prijedora, to je 3 dolaska dnevno, zaista malo previše. Kažem, uglavnom se žale na to što nemaju te inhalatore, da bi mogli kod kuće sami svoje dijete inhalirati. Kada je u pitanju edukativni dio, koliko su građani uopšte zainteresovani da se edukuju o ovoj temi? Pa da znate da jesu, zaista jesu. Znači, mi sa našim stručnim saradnikom udruženja, doktoricom Azdrom Pašalić, radimo male astma škole i jesu, zaista su roditelji zainteresovani da dođu na te astma škole, da se upoznaju sa bolesti. Imamo tu i materijale koje im podijelimo da roditelji znaju kako da se nose sa astmom. Astma jeste teška bolest i, kažu doktori, neizlečiva bolest, ali koja se sa pravilnom terapijom, pravilnom upotrebe terapije, znači pravilnom edukacijom, zaista može kvalitetno da se živi.